Kiwa chong chnong gadai stong kiwa ra lama rong yong yo lai chimenta ha ko public hearing wapen man ka Meghalaya State Pollution Control Board hakara siang lom perchin dai stong ilaka nong kle komon ka thawo chna ka Sri Cement Limited yo alat go chimenta ha ka ni pesnya pa ba open yo ye percha pentip ki warwan nginduk sanoje ini step tang wa borok so dong ni ka thawo em ki bru yang yo lek upsia di onggile ba kini ki bru to na do ki board district kam jo ki volunteer ka Sri Cement ki bom elat ye ki upsia ki Kwi gaman bay de bango yo doloi ki ilaka de wong war ha poi sau we de bango le yo we chnong or ANOC claim de tip ka chnong Kwi wanda ong du nei dawo wan gi wana ba da ha o ye chruit pra chnong we gini gi wana bar daw chimnut ki exer rupa ko ngam idut we daw e chra ki ka chnong thao I ami chnong de stong wa percha yo te Sri Cement Limited I de poi dang san me je poi ne step ani ta mon de poi te hi por ong yo psia so te atau wadai kelam sirup ite wapoi na tai na ning nariat sirup UDC di arca ipsiai ini wapdiang yo ne Cement Limited ki de saluti I sudang aryo ipsia aryo I kelam hotel public hearing da amte isnya du jingkan meli ho jing imi yong I ami snong de stong beki kwa ichna yo te Cement Limited yong ki hatai hapo snong yong I mà đi poi uteo konrat mà đi poi te he hang về ning yo ilapai to hi moi thoi wo chna yo te Cement wa hajan chnong wa hajan yo te sub center wa kongnos kong doktor ki chong hate di percha juri yo ne jingban yo ne Sri Limited Cement hatai ha khara siang lum perching wa em hapo chnong yo I penrem jur bahai udaloi ude wi khani nat yong u si dakhar Wah, we poi snong di dekar hani tho yong I. Na dog da loi. Unang pat yo ne ilaka yong I o de deu I. I paraman da loyu thap buka pisau ho senduk. Ate wan hi kwau thap ka ha sentek. Da loi ilaka nong kle ti dam di arje mera man de khat min ni perthe. Na do rang ba snong yong ilaka le ki kwa ide yo ne snong yong I di we sanyi yo te Sri Limited Cement I am snong de stong I percha jori kam tam yu he snong yong I wa santu yo ne an usi klem de ti snong klem de ti be elaka klem de ti ba snong de stong klem de ti ba darbar wat I de khot yong I si yong snong ki artip I wa santu kani tad am te I percha jori I karpari I bor bahalor Nado sarkar jala hado district council to ibicar hok oni benta yong I snong I badang manong kendong I snong I badang im hirap iki I snong I badang psaya ledi di wakit sutami tat amte I karpat I pi ibicar hok pi I wa to khang pikana Sri Limited I poyo hani hapo snong yong I wa amasi khat wi beje dado da por khande beje da poi hani ha aluti village te public hearing hakara siang lom perchin I aminong song snong yang ada stong ini woro I village te amba nio 4% de yemi pat ba inte serang mudile setai sakara siang lom perchin di bentawi pensnio ite inong rim yang I am inong song snong yang ada stong ya I pensnio hate ha public hearing ma peman ni di bentawi chna ya te Sri Cement Limited mandapoi hani aluki wile setai sa cite tho peman public hearing ini ibor yang sarkar rangkat wite I volunteer yang ane Sri Cement Limited ar ilat I psia support sete wile pensnyo ya te hok ya te nongrim yang I dibenta te public hearing tengah hanepor snyos dap dajing snyos si obokro jing si awakro hado atete wa I aminong song snong yang destong dani amjo le I wakerchani I yang ilaka waro ar ilat I wi psia setai sapo ye pensnyo ya te anong rim wa I kami pensnyo hakmat yang ite I he sarkar yang ne sarkar Meghalaya yang I jadi te daw kepada amibor yang an wicimkia yane ahok yane rti yang I lene yata freedom of speech wa ongi ahok wa em ahok yang I at ameriti sencar yang ri India em ahok I kelam lait lot hane
ari India yang i amo wato ipat ya te hokman berulang yang i hapok yang ane ari yang ane jela yang i to ichimkhia ini ijing pensnya yang i sibor yang an jadi ni kiten wakjak kublai sibon I duduk ni step boh mi di yung sem yang i amyo percaya te Sri Limited Cement Nes ngi wada penmani ya te public hearing te i percaya kuai upoi hani tho aram poi kuai ya te jing huri hura ji kerum kendram hinri ngi wani da ka musim bangi kuai ka jing suk ya ka jing kendrum kendram ya ka jing nyamai ka jing nya hapding ki kun jong ka ilaka nong kli hindi da ka jing bom yes ngutu jing mut ka pelong ngi kumni ka wan ka jing ya kendrum kendram ka jing ya sho ya dat hapding ki kun jong ka ilaka nong kli kini barok ki long de namar bang ngim sngotu ka e ka ba kiki nong ilam jong ka snong ki dong ilam jong ka ilaka khamtam hakni ko por ngakren mar jong na ka benta jong i Deloy badan buram jongi kini baru di namar kajing rahaspa ikloi ban lebe nyingi kikun jong ke ilaka hi baru hi ke ilaka nong klingi don hang ni daki pra kandai snong hindai belegi lebe nyingi tang ka snong dai stong kini kuwi ngakwa bandong ipi lada pipi le yak e ka babahangi ngim persya hindai pipi le ben si sayang ikum kikun jong ke ilaka nong kli pir ki ben nyingi pi Liben yingi, pila ben yingi, pi ikon sweat yingi, tangka balak, tangka senong dai stong hindai kan mau, ba kini mentakas ngingi iya kajing erki ben ke jong pi kajing erki kokai ke jong pi yingi ki kun jong ka dai stong hindai kan mau ba kini baru kata ka spa ka jong pi ka spa ka ba pila yo, ka ba la pila long kum kita ki lang kenia ki ba la sapen bam tengka, namar ka spa pi pim Pikroi te bang nyamai banyanya barok ngingilong si para hindai tang na kapenta jong ubar jela ngilong kumningi surut ngi ya mai hindai perkhat bahaya kala sai kala sisngi go jong upoi e uwan hang ni uwan tulut ikak ser ko rupa ka ngap ka dut hang ni ha ka snong ha ka ilaka hi jong barok ko wei amdai tang ni ka snong dai song ni ba ka ta lut ya barok kamta ko besbon I hane por na duk dang step yang ane sngi da yemi ni yung ni sem yang i desnya ida penbena step pollution ya public hearing oba penman no hatai ha kharas yang lom persin handresnya si ong I ami kon yang ada stong jing skit am hogi ila ngap ya te public hearing wi oba penman I bori bahalor handresnya si ong I volunteer yang Sri Cement Limited I wada thunga wada penbam tengkau da yenni hakalen sodong ane atho phai atho mudi kap le archa I da khanglat bat I hai ni por nga da liang yang nga kerpara I bori wahalor hatu ani man hiyama a public hearing ajik sia tho wa khian yang nga haong public hearing to ilat se yikon yang ilakahi yikon yang ada stong khamtam wada penmi ika public hearing wichna ya de cement plan hapo akaras yang lum persin hatho yang ada stong lada wa sarkar artim khiao yani yana kambi an wada pelle I honesngi wada bo Sri Cement Limited ki volunteer yang ka da thet man theman senrang RMD bersnya tho ikon ilaka nong kli yang I da yami pat bai da manni ami te kon yang tu Bharat Sharma da yenni hatai da khang percaya ami kon yang ada stong bat ipara mense pradok prasnam ami kon yang ilaka IWM lang wi hone por I penrem jori ya sarkar MDE wadale bor palat o ini haram bor I polis da pha handre ya ram bor I polis I wayen le perca di bentai yang I bi sia sata public hearing hok yang I ami kon yang ri yang jat benru yang I RMD yo ite dawi do wajori na sarkar bi bicar hok yo nekam padam jole I kerpadi ya district council I Cimakarai to ibi charo ya ami khoni pat yang ka danga hane por ram jora ya na Sri Cement wada le boro wada thambara I ami khoni pat hadu wenyo de sia sa public hearing ya hini por sia si ong da perlu dikisngi pori hadu wenyo sia sa public hearing Sri Cement Limited Sri Cement Limited Sri Cement Limited District Council District Council MDA government
Human dari Human dari Human dari Sri Siman Sri Siman